I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Pasukan saya ambil alih. Para komandan pasukan ke samping barisan. Berjalan. Kepada Inspektur Apel. Hormat! Gas! Tegak! Gas! Lapor! Apel saat pasukan dalam rangka penanganan karhutla dan pengamanan damai akhir ke-21 tahun 2006 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kaulah dapat merusak ekosistem, mengancam keanekaragaman hayati, mengganggu kesehatan masyarakat, menghambat aktivitas pendidikan dan perekonomian, serta menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang besar. Oleh karena itu, saya tegaskan, kaulah adalah ancaman bersama. Penanganannya memerlukan keseriusan, kecepatan, ketegasan, dan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Apa yang menjadi penekanan dari Bapak Kapolda tadi, kita laksanakan, kita implementasikan di lapangan. Para peserta apel sekalian, kami sangat bangga kepada kalian. Apel dengan pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show